Kapitan Inteng! Badang! Badang! Na, apa ya di ka sumungsungbat? Badang! Ay, anyaman nga tanter aramiden na. Ay, aguray ka man. Badang! Na, naglaingan tagur-urok manan. Di nakpay tulungan nga gibilag iti iray ka. Hoy! Agring ka man, badang! Na, nakaturog nga ta, wano agin tuturog laang. Tatapatong! Ha? Ada mga ayab kanya ka. Umayan! Na, bimangon adagos katrimwaran. Di nakpay tinalyaw nga dalang dito'y abay na. Nasaya at man tayo may ka dito'y balay. Tatapatong! At dagunyos ko ka. Anya data? Awan ni Kapitan. Nagmayatan! Wan tatapatong, maarami tayo amin na kayat tayon. Awan ni Kumparek, awan ni Pari Inteng, awan ni Kapitan, naragsak kami no awan ni Kapitan. Ay! Anya tar aramidam di tatag sala-sala ka? Ay! Ay kwa! Nagado ti aramidam ijay balay. Ay, Diyos kay. Agsermon man ay. Ay, umaykan! Papanantatata. Basta! Umaykan! Mapantalangin aginaom tawan mo ni Parintay. Nabambanugak ang nagbagkat iti kinaban nga irek nga imbilag ka umaray. Nakita ka nga ro di taegid ti kalsada. Idi nagibilag ka. Apay ngay ngagmay saka? Pimanaw mo ni Badong ka? Pinanawan na ka. Ay namaray, no siyak ti mangayab kan kwa na. Uray agpukawak ti nakapigpig sa dinakdengdenggan. Ngam no barkada na ti mangayab kan kwa na, uray nakaturog agreing adagaws. Ay unay daytan. Ay maray, pudno ayang awan ni Kapitan. Ay uwan ta na pa nakiseminar. Ay, agaramid damanan iti kalukwan. Asinaw? Ni Badong ko kandag iti gagayim na. Asinaw tinagkunadyak amo tagtiliw iti manawk. Ay, awan imbagbagak. Imbagadag iti kakadwata nga gininom. Hey! Pandag nakakata kayo Nakabailag ti agtiliw iti manok kapulutanin tayo. Sige man nga raw. Alala, dito'y kayo lang mapanag agtiliw iti manok. Ban, urayin ta nga, tatapatong. Hoy, Badong! Anya tar aramidam dita, Psst! Agtala ka man dita tuyang. Na, agtil-tiliw kamat iti manok. Psst! Isungarod niya aglisi katatok maagday ta manok. Saan mo mo't atarakan dagita ka manok? Wait, amok. Manok daytoy ni Maribanang. Di ka lang mabay. Shh! Dayjay. Ay, naglumag nga upa. Na, talaga tiliwang? Aglisi ka dito ko na. Nung ay matiliwan da ka. Awan mo't ni kumpare ka. Natiliw ka mo't layay. Na, Agiinom kayo mat kadatata bataw. Wenchep, no kayat mo, umay ka. Manok ti pulutan. Nangalaan nyo iti pulutan nyo amanaw. Napantiniliw ni tata ba daw? Diyak amaw, no sa dino tinang tiliwan na. Ay, amang ano manok man ti karuba day ta. Siguro umay kan chep ta, giinom tayo kiday. Agungat nga angkel kao. Sakbay apim manaw. Binilin na kasanak nga gininom iti arak. Awan mo't ni Kapitan. Uray nga, mamuan na lata. Dayjayan ni tata ba daw? Agay ayaban. Ay, naluto siguro niya tiniliw na amanaw. Apay, di mula nasiputan no napanadya may nga upa, kwarog. Abay antay. Mapukpukaw nga rod. Ay saus, kit no nagiinom da tatabadong kan dagiti tanod kao. Nga kat,
Tiniliwdan a pinulutan dya manok ka. Sigurado tamanok kanumet ti pulutan da. Ay, naglukon dagi jay at tao. Ni tatabadong manen ti akin aramid iti daytan tay. Natural, tamo na ngamin ngawan ni Anggal. Ay, di dala mabaen iti kastangar aramidon da. Saan damot atarakan? Ang tiliwan dakit din apulutanan. Nas ka na may kulong ko amin dagiti manok ko. Nay, marikwanang. Apay ngay, ikulkulong mo met amin dagita manok mau. At dagaya magtiltilew nga oray sanda mo takukwa. Anya? Bagbaga man day jabadong mau. Iso ti may sasuspet sa dagiti taga-kabildatan. Anya? Kanayon da ngamin nga agiinom kat kadagiti tanod. Ala, bay amaray tabagbagaak ni badungkaw. Awan laang ni Kapitan, nagturadan nga agaramid iti kalukwan. Oy, inayado mo't atimangan si Kabadong. Kaslad da samsamputon apapanam. Ay na. Talaga nga damanan papanakap. Imbag kumamot no pagsayaatan day ta apapanam. Mapanaklaan ag happy-happy mo't atuyang. Mapan mo kumamulaan di bangkag anabayagan asaan anamulaan. Nanggagmaw, kung akin ka. Umayda kong ayaban. Naminsan lang nga ayab, tumakder ka na dagaws. Nalpasa ko na nangan, mapanakaw! Umay kuman kitaan no may nakikaaruba jay manok ko nga upa, mare. Awan mo't tinakikaaruba nga upa, maray. Aywan, tapulos mo't gayam nga awan tarakan nyo amanak. Awan amaray, takasanumo nga main. Piyak pa ilaang parpartsunan ni badung ko. Ay, unay daytan. Iso ana ibos. Apay nga men, adi mo anawaan ni badung mo. Ay, makininom ka dagiti tanod. Katnay, makidindin nanugan sa payan. Ha? Aya? Ay, sus maray. Ayan ni Kwarog, tamapan aganawa. Nagaw! Husto daytan! Makaungat akon! Naglastog tumad niya min day tatatapadong. Sakaya tilastawg, dakayaw tilastawg. Inibos na di pulutan, ini-street mi na. Jaski kayaw. Kunada nga minabawal ti arak, nagiinom kayo kitnain. Isudat taong tamkwarog. Saan asak, tasak ti biktima. Kita day ti dinanog daw, agdardaran. Ha? Nablak ayan ka manain? Nagsakit. Limtag pa'y dagita bibigmaw. Naglastog namin day tataaw. Saan kumaan nagiinom da Kabadong ganda giti tanod? Saan mat kumaa mablak ayan ani Kabadong? Ay, saan damot ngamin akayat ti paanawa? Uray mabagbaganda, awam mo deng ganda. Dayta nga rod kahit. Nang runa day jay apari badong. Ay, laklakayan anatangken ti ulo na. Kut, ison sapay ti ibagbagada ng agtiltiliw iti manok. Aya! Wun maray. Ison sa kano ti pulpulutanan da, no kas diyang agiinom da. Ay, nagalas meten nga ugali ti kasta. Takasanaw, baybayan mo ngamen ni Marituyang. Nasayaat mo, tanagdesisyon kan. Asaan kan amakigaygayam kadagiti ub-ubeng ngam iti sika? Talaga sanan, nagsakit ti danog da. Una, tanapigpigsada ngam sika. Limtag pa ilaang to'y bibig ko, Ganay, day tablakay mo. Ay, awanan. Diyak makita no napunon di ibukbuk ko nga arak iti basok. Ay, kasta lang arudan tamatam. Day tapay la arak dadad ita panunot mo. Ay. Pare Badong! Ha? Ay! Pare! Nanggig mo tayo dyan, tuyang. Awan tinangagaw. At ang mga ayab kanyak. Ay, inaman kitain. Pagmantay may ka nagbisita dito yung balay, pare. Una, pare. Mailiwak ngaminan kan ka. Nabayag tangamin asaan ang nagkitkita ka. Uwan nga raw, pare.
Anya ngay tikayat mo. No, anya tikayat mo aga, isumat tikayat kun pare. Arak, pare. Ay, una! Sige, intang araw dun. Awan manin ni badung ko, maray. Napanan na. Inayaban jay kumpari na alakay, pimanaw damanan. Ay, pudno ti ko na maray. Ano kumpari na ti mangayab kan kwa na, mapanmot adagaws. Katuan mo't maray. Ay, hanggang kasanon, no aglaban dan tumot iti day ta kumpari na. Ay, jakla amunti sawag, maray. Ay, ang mga no agtiliw dan tumot iti manok apulutanan da. Day tapay ti may sa pagbainak, maray. Ay, panaganak samutan iti agmamanok day jay abadong mau. Waraw, tulungan nakman amang sapol kinitatam abadaw. Apay ka di nana. Saan manan anagawid kat na rabi ay? Pangbirukan tangay kan kuana. Napanda ka nun na ginom iti kumpari na dita abagatan. Siya pa'y nagadnayo di ta abagatan. Awan mat nga ron ti sabali ang maayabak amang birok kan kwa na no saan asika. Sige, umay ka nga ruday. Tama pantabirukan. Sapay agid-dap na ito flashlight ka. Nakabirukan nyo ngay kan ni pari badaw. Ije balay ti kumpari na alakay ije abagatan. Nabarbartak manain. Narigatan kami anang yawid kan kuana. Ay, una yan. Ay, kaano nga tang agnakam day jay abadong. Kanayon na ngay rasaon. Ngawan ka nung amin ni Angkal. Iso ama aramid namin na kayat na. Anya! Awan na talaga ti kabutang na. Badaw! Unay ka lagi din aya, tagpukaw ka pa'y laeng. Itay kapay apukpukawan, taibaon ka mapan sumakdaw. Masyadutak, si kanti sumakdaw. Na Ay, di kumparik day tagsit-sit-sit ay unay kan, may salasit-sit, nangag mo adagaws. Ay, wala. Kahit tumakder ka na dagaws. Hap, adamanan papanan mi. Tuyang! Nakita ka nagturong manan datatabadong kan jay kumpari na alakay di tabagatan. Nakitam ida. Sigurado ang marabyan dan tumanain. Ha? Sigurado Jakmat kahit ang mapansurutan ida. Ay uray siya, pakpakawan ti mapan mang surot-surot kan kwa na. Awanan ti baterya di flashlight kaw. Bayan yung aminan. Tadi namat kaya ti paisuraw. Wain kwa raw. Ikak iti pagnakman day jay abadaw. Tuyang! Simang patkan. Wain, apay adi nag-imay inala iji nagiinuman mi nga iji abagatan. Ay nauma akon badaw. Jakon aramidin day ta. Agawid kang agmaymaysa. Anya? Kan manipod ita. Siya kon tidenggam kan surotam deto'y balay. Kasla makaung ungit ka Tuyang. Talaga? Tanusan? Makitam day ta 2x2 day ta Ha? Day ta nakasanggir di ta dide. Ay, kwa. Apay data, Tuyang. Ha? Pagpang-urko day ta kan kano dinakdengdeng kan. Ha? Badong! Ha? Pare! Pukpuk kawan na kamanan, di kumpari malakay. Sige, Ha? Ay, padasam ti sumumba. ay, Pare Badong! Pare! Awan ti mga kwasong badaw. Agngar-ngar yata ko nito nga. Sige, padasam ti sumumba. Ha? Padasam lang, badaw. Pare Badong! Adda ka ka day! Siya ti sumumba. Awan dito'y ni badaw! Kasta ka day! Agawid ak nga rudan! Sayang da dya plano may nga ramitin may iti kumparek. Sayang! Maray, kas kala doon niya Agkuy-kuy-yakuy ka lang dito'y sa alasyo. Siyempre, maray. At dagayang maibaon kong agtrabaho. Ay, Badang! Abay, Tuyang! Nagpartakan nga umay ni pare ba daw? Itemplaan na kami iti kapimikin ni Marek Abanang.
Yes, ma'am. Na. Inan-anom ni Badong mo, Maray. Ay na maray, sitak lang maminsan akit ag nervyosan. Umayan! Umayan! Na. Umayan! Ala, Ha? kagumatang iti tinapay. Ay, wawawan! Ay, talagayam! Mapanak ada ako sen! My love, susway! Ay, tatabadong! Saan adagiti gagayem mo ti pagtulnugam? No diket ni nanatoyang tapno saan ka amadaksan. Ala sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy istasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag. Kapitan Enteng! Maribirian, gumatangak man iti buguaw. Apay, mangrikop kan? Agap apuraak, marituyang. Nas ka na mapanak iti barangay hall. Itamat laeng nga oras. Apay, anya ti mapaspasamak iti barangay hall. Ay na, no istroyakan ka. Di mo mutlaeng amaw. Lakwan nakpay iti buguaw, saka mapan iti barangay hall. Gumatang kan iti sa bali. Ingkay di store ni Marikwanang. Dito'y nga raw, ti kayat ko apaggatangan. Naglisi ka kiti di Na- ka na- na- tamang Ay, una yan. Anyang iti pagbugoong ko ijay si daan mikin ni Badong Kam. Darasam timag na, Jipaut. Agungat nga anggal. Apay ngamin nga agap apura ka, Chip. Papayaban da tayo nga raod. Makapanervyos pa ikit din. Day, papananyaw. Ay, papananta, Chip. Damagumpay lang kanyak. Iji barangay hula. Agap apura kayo mag. Apay nga agap apura ta, Chip. Papayaban da kami ni Uncle ka, una na. Apay nga agap apura kayo amain. Uray ni Maribiriang, agap apura amapan ije barangay haul. Anya ti mapaspasamak. Maribanang! Maray, adda ka! Apay aya, Maray. Umayak man la dumawat dito yun iti buguaw. Tagumatang ako madita tirsina ni Maribiriang. Ngam agap apuramot anapan ije barangay haul. Wen tapi naayaban ida ni Enteng. Uray da kwarog, agap apurada metlaeng ang nagpabarangay haul. Adda ka nung ngamin nagreklamo aka barangayan. Anya ti reklamo na Maray. Adda ka nung nang sukit kadagiti bunga ti manggana. Ay! Amukaw! Amok no asino dyan natakawan iti bunga ti mangga, Maray. Asinaw? Ni Pari Intong. Wen, talaga akanayon da asuk-suk dalin ti bunga ti manggana. Kasano nga amam? Siyak pa iti ko na Maray. Makitkitak amin ang mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Naglaing kan no kasta. Ay sus, ako pa. Amok amin Maray. Uray agda magkakanya. Amok pa ya. No asino dagiti ado ti iduldulin na abugoong ije balayda. Anya, uray dagita, amam? Amok nga ado ti liban mo abugoong Maray. Naso nga ikan na ko. Naglaing ka talaga, Maray. Amam amin dagita. Bilibakan ka, Marituyan. Pinaayaban kayo tag sa sarunod dagiti mataktakawan dito'y barangay tayo. Ay, asino nga ta dagita mataktakawan, Kapitan? Kitaan nyo ata nakablatter amin dita. Awan mo ti madamdamag ko akasta, Kapitan. Kwarog,
Anggal. Agrunda kayo met kadagiti kakaduam atanhaw. Agrun-runda kami matanggal. Apay nga ron nga dapay lamatak-takawan? Saan ka ngagsaw, Chipaut? Bay masaklang tagsaw. At damat ko maibagak, Chip. Saan nga rodain? Agulimag ka. Ay agalibtak kayo. Saan lang adagiti tanaw? Ngem uray da kayo akakagawad. Wow, Kapitan. No kumanga ben, tanda CCTV tayo dito yung barangay, Kapitan. Tapno makita tayo dagiti umayag takaw. Ay, di tanto mga mindamagan kanyak. Amok amin dagita ang mapaspasamak dito'y barangay. Day tamot nga minti paglaingam, ti agsiim. Ngam di mo pa'y masiim no anya ti awan dito'y balay. Kita man day ta? Awanan ti bugoaw. Ay na, di ka din agunget, tapi nadawatan na ta ni Maribanang. Di ka lagbain. Dumaw-dawat latan tararamidan. Ay, aguray ka, adda nakita. Anya day ta? Ay sos, adan samot mang taktakaw ije tricycle ni Kwarog ang nakaparking ije kalsada. Ha? Kita man? Oh, Na- do alalaki dagijay, nay. Oo. Ay! Saan damot at taga dito'y dagita? Umay ka, inta anawaan idaba daw. Na, tingat aldaw at daw may agtakaw. Ay, saan na mapalain? Ay, saan nyo atakawan dahil at tricycle ni Kwarog? Naimbaglakit din, tanakita ni Maritu yang dagiti dua alalaki. Amang itaray kuma iti tricycle mo, Kwarog. Nga rodantay. Nagsayata talaga ni Nana Tuyang. Talaga nga awan pilpilin nga oras dagitang agtatakaw Iso nga agyaman ka ni Maritu yang, Kwarog. Unantay. Naibaga kanyak ni Maritu yang. Amakit kita na dagiti agtaktakaw dito barangay tayo. Naglaing nga talaga ni Nana Tuyang. Una, amuna pa'y akanayon amataktakaw tibo nga timangga ni Pari Intong. Mayat sa nga ison sa langan ti alaan tayo apan naka-CCTV ti barangay Ay, unang kail. Mayat day tasing-asing mau. No di tayo makagatang iti CCTV. Nilangan marito yung titangdanan tayo nga agbalin a CCTV. Ay mabalin ka di nga istorya am dagiti makit-kita mapanagtakaw dito'y barangay, maray. Manipodrogay aging gaita, Kapitan. Amom amin dagita? Ay sus, siyak pa'y. Amok ka, Kapitan. Nakarecord dagita dito'y panunod ko. No kano, kano anya nga oras anapasama. Yan. Amok amin dagita. Nalalay ka matan ngam CCTV. Ay kat siyempre siyak pa. Amom nga rin no asino dagita agtaktakaw tapno tiliwan tayon. Amok ka, Kapitan. Mabigbig ko ida. Awan nga rin din problema, maray. Babaan kan ka. Masulbaran ti problema tayo. Halangan na kasyelatan, Kapitan. Bayadan dakmat. Ewin, bayadan da ka. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Badungkaw. Adan igatang may itisidaan may. Saanak pa'y anang lukat nga madakan dito'y sangwanan titisina. Ay na maribiryang itayak pailaang dito'y. Parbangon pailaang agsisi makaon. Nang rugikan iti trabahom nga intad ni Kapitan. Ay katun idi pa'y kalman. Kat, ada na si Imon. Wun maray, adda i-report kaun kin ni Kapitan. Nasayaat no kasta. Nabigbig mo jag tatakaw. Wun maray, dua alalaki dagi jay. Hay do kasta. Nasayaat mo't. Matiliwdan dagitang agtatakaw. Ay, naglaing kagaya, marituyang. Natiliw mo't ng dagiti agtatakaw, Chip. Iso nga uray santayon nga agrunda. Nga raw. Mayat gayam a CCTV ni Nana Tuyang. Makita namin. Maturog tayo kit din, Chip. Una, saan tayo na mabandog nga grunda? Adu ti matiliw nga agtatakaw, gapo kan ni Nana Tuyang. Nasayaat mayat, tapno matiliw da amin. Nagmayat ti maturog ko naman. Awan pampanunutan nga agtatakaw. Kahit
Intadan di tangdan mau. Wan, inte din ni Kapitan. Apay adamdamagam. Da kasayamat no damagak. Saan ka nga ikan ba daw? Agtrabaho ka mata. Kanya kumangaya trabaho. Ay na, adu di tanu kayat mo. No kasla ako makin ka akasla CCTV di matana. Ay kat mabalin Agawan nakpay laang mat iti posisyon. Gimatang kamot ngarod ko man iti sidaan ta. At dapay mat nabati asidaan iti kusina. Diyan kaya ti dinang daang. Makauman. Manungal daw na dahi ta ti sidaan. Apay nga agreklamo ka. Kat adu mat di bugong adinawat ko kin ni Maribanang. Ay, just kiki day. Di mo't lang maibusan day ta abugong. Manok kumamot ati pasidam kanyak. Na, pangalaak ngay kumaiti manok kat awan mo't tarakan mo. Tasadot ka mo. Ay, mapanak man lagan makikaro ba? Mangkitak man itinaima sa sidaan. Ay, nagmayatan tibiyag dagiti tanod mo. Apay matdungaw. Matmaturog damatan. Nalabsak ida. Ay bayam, tapno ag-relax da. Ag-relax da. Apay nga ag-relax da. Mabambanog da. Ag-relax da ata awanan ti agtatakaw dito'y barangay tayaw. Natiliw aminan, gapukan ni Marituyang. Masiputan na ngamin amin dagiti agtatakaw. Uray rabi makita na ida. Ay katuan tanalaing ngamin ni Marituyang. Kay nagagat amapan mangkita ka dagiti matakawan. Ay, katgapo iti dayta. Uray si ka, nakarelax ka mutan. Gapo taawanan ti agtatakaw dito barangay tayaw. Wala, di mo makita ang nakatugawak. Kin agkapkapiak. Isumot lagayam nga uray ni Marikwanang kat sitting pretty latan ijay tersena na. Akas laawan dadanagan na. Nay, Marituyang. Papanan ngay ni pari badong daji man nayaw. Ay, wang. Papanan na nga ta. Kuna na kanya kamapan mangkita iti sidaan. Nagadayo ngayon ti pangkitaan na iti sidaan yaw. Adumot tilakok asidaan. Ada ka asardinas. Ay, surutek sa nusadino ti papanan na. Ay, sige Maray. Ta CCTV ka mo't, surutab ni badong mau. Amangan mo't numapan mangkita iti checks. Ayun anya. Sige Maray, surutab. Nay, awan mo't tao dito'y palayda. Sapay nagadot ti manok da dito'y parangan da. Ay, nagtadakkel Ay, naglakat imang tiliw Ay, gaw atik man jay may siya. Padasik timang tiliw. Agora ka. Talyawa man taglawlaw ko no datao. Left and right. Up. Up. Iti daya pa siya. Up. Iti laod pa siya. Iti ambyanan pa siya. Iti abagatan pa siya. Oy! Awan tao. Mangtiliwak man kide iti manok da. Sapay kawitan ti kayat ko at tiliwan. Uy, naglumag. Gamata ako nagastoy. Natiliw ko at agaws. Ay, naglumag Ay, yawid kaon. Awan mo't nakakita kanyak. Ay, nakaon! Urela makasang-sangit ang nag-report kanyak yakin ko iti manok ang natakaw di talaod. Nay, Hesh, adamanan dagiti agtatakaw. dadamanin na. Ay, kaano aya asumardang dagita nga agtatakaw. Ang mga ni Marituyang dito ang napasamak. Ay, amuna Ta isumot ti CCTV ako nayaw. Ay nasken akasaritak taw. Pakaibabainan na kitang agtatakaw. Tuyang! Ayan mau! Adaman o kalutwem! Tuyang! Napanan na nga ta. Awan mo't dito'y balay. Ay, napan nga tamanin nagsiaib. Muna ka matgayam anak kasangpait ba daw? Na,
Rimwar ka, mat. Una. Ilutom dito ang manok. Sidain ta. Jak kayat aluton day ta. Apa asahan? Naglumag. Tiniliw mo day ta manok. Amok tanakitak tinang tiliwam. Kano kasano at tiniliw mo. Na. Ay, psst! Di ka latan nagtagtagaray. Lutom latan. Ay, jak kayat. Siya kung timang luto, no di mo kayat. Anyalaangan nga iti ibagak no agdamag ni Kapitan. Ay, kat ibagam di mo amo Di mo nakita, kasyay. Di mo kunaan nga isagmakma o timang dungdungoon ay kan kang asawam. At dama na nagtatakaw dito yung barangay. Wan nga raw, Chip. Unay mo't daytan. Saan damat langan may ibaws? Pagrundaan da tayo manan ni Uncle. Sigurado Chip. Rinabi man na mapuyat tayaw. Daytan tumot ngamin nga agtatakaw. Nas ka na matiliw day diyang agtatakaw. Sino nga tati agtatakaw iti manok kaya? Amam mo ni nanatuyang no asinaw. Nas ka nga ibaganak ni Kapitan tapno matiliw. Napasarunwan manan di pa nagtakaw iti manok, Maray. Sapay dagiti dadakkel ti pilpilyen na. Ay, wen nga rod, Mariberyang. Ngam, ada ka di madlaw mo, Maray. Anya day tangay, Maray. Saan mo't nga agtagtagarin ni Mari tuyangan? Aya, apay nga ta? Namin adamdamagak no nakita na di agtatakaw iti manok. Ngam, sana sumungbat. Na, apa yun? Anya nga tanti mapaspasamak iti CCTV tayaw ani maritoyan. Ay, aglablabos kan si Kabadong. Pinasinsyaan kan iti naminsan. Iti may kadwa. Ngam, iti may katlaw ngay naramid mo. Saan kan apasinsyan? Ang lalaki din ayan ni Tuyang. Nananamtag si iti manok iti sa balay. Maraman naman na imas. Saan ko aramanan taamok asaan ko ako kwa? Makamuka nga roda. Siyak ati mang sidano di mo kaya. Si kagayam ti agtaktakaw iti manok, Paribadong. Nagkuna. Agpabasol ka manin ako nakon. In-report na ka ni Mari Tuyang. Ay, Diyos kay. In-report na ni Tuyang. Bayadam laangan, tapno di nakapaibalod ni Kapitan. Ha? Sige. Bayadak laing na. Nagluko kan. Kunam siguro agaputan ni Mari Tuyang ti CCTV. Saan da kan amatiliwan? Ay. Ha? Ulitin pa'y tapos dandanday ta imam. Tarararararan tantan. Tararararan tantan. Kanta-kanta kabutlaangan ita Mariberyang. Yun tanatiliw jag tatakaw iti manok. Nimot gayam badong mo. Ay, jak ko man i-report, Maray. Ang inulit-ulit naman. Iso nga impulong ko akin ni Kapitan. Mayat dayjay nga inaramid mo, Mari Tuyang. Awan kin nabagyan. Awan ti asa-asawa no nagbasol. Pudno da ita, Maray. Ita, nagkarin kanyak adinan ulitan. Tano ulitan na pa'y? Ipapulis ka! Kastaan na Tuyang. Uray kabagyam no nagbasol, nasken asangwen na ti panusa nga inaramid na. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdanga.